Hello, friend. Kitengsi kardam kadu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara to ana fans tamil la pen pinila so video long nani tomhan hini updates na wan pig lo isi la bangke voreng warsai update lo la pen hola puthot adun la bangke written examination la so update puthas nani tomhan la so video long na than pachini ponikpo kladang mani details alam la bangke kai kia so na le tum la so video long si thekpon long ikpo nali tum jong si la so YouTube channel long komri milang tu teka chingon subscribe gon la pen videos tame nali tum share ponegon tang de non pathiek pen voreng warsai la pen written examination la so update aputhak le lang ponona la pen chithan ponona tang de non pathiek pen chithan ponona government of Assam office of the district adult education officer ahin pen kapaklang pon kidam tang voreng warsai do la pen hola so voreng warsai aputhak stame nali tum la so YouTube channel long stame thek pon long ta hailo la pen puthon non nali tum la screen long thek pon long exila number lo la pen la date of publish la so notice publish pon date lo 2nd November 2024 arni sida publish ponik lo la pen nali tum dak thek long ji notice for written test upon se dak notice la bangke bi ponik lo la sila dak la so no it is for information of all candidates who have applied for the post of supervisor under adult education department Karbi Anglong diphu la pen hola so ki jogdun tum anabang phu mata abang phi tum phan lo la pen the date of written test examination is fixed then the written examination adet labang ke da fix pon ikelo la se la son lo bothot la da ke to pondo all candidates are requested to collect their calling letter from the office of the undersigned and during office working hours no separate call letters from postal communication will be intimated la se la son la so avering war sailong ke tok don an mate abang phi atum stam menale tum calling letter ching thum nam ji aphan mate andam ji aphan ale tum office sapora hud office long bale sin ale tum andam nang pola penda separate calling letter nake madu phanta dak par je pusikipu okay let's see puthot date of written test date labang kenali tum thek pon long exi dak 15 November 2024 adim labang ke government girls higher secondary school diphu la pen time labang ke 10 am pen tinglaw 1 pm ansi written test ki tokji aporlo nani tumla screen along thek pon long ikpo la pela son that future I am to inform that various security of documents some documents are found incomplete there is the light of the terms and condition of advertisement notice number 68 la pen date 2nd July 2024 serial number 3 la pen hola so advertisement alu along nali tum theklongi serial number 3 along ke top pona teng selang litum daksta me pipon eglo ki pipon alam theba na sonlo ki choklim le la ka apply dun ho documents ki choklim le la pin ka fill up dun ki chokche atum phan an ke alang litum reject pon atlo pusi la daksta me ki top pon lo la pen ka select la pen pin anabang phu abang phi tuman select lo la pen putho da ke top pon do thla the name of candidates where application are rejected are hang in the office notice board of the undersigned lesson ka reject a list an la bang kenani tum office long dampen hada office notice board along alang litum amend dolo bangko ansi ka reject pon ma so list la bangke la seda ka select pon an abang phi tum stamen nang litum dampen prabjin pen la calling letter bangan alitum sing endam se kimeji apen kapachini pon la bang kenani tum theklongji ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर कार्बी एंगलोंग दीफु hin besi so notice bangai paklang ponik nale tum thekpon longipu ya penon puthot voreng warsai aputhak stame chethan ponthulo nang lata voreng warsai aputhak lo stame la bangki written test aputhak si non nang litum phan nang ke than pachini pon eglo la penon na bangki voreng warsai aputhak lang pono na lapen screen alone nale tum theklongi da kitok pon Jion English school lapen udais numbers tame nale tum theklongji la udais code number don nale tum so udais code ber pas tame school aputhas tame chini theklongpo lapen establish alang litum da 2017 aningkan establish ponlo
lapen POPS lapang ke chukio la Karbi Anglong Assam 782480 phone number nalitum la screen along thek pon long ikpu lapen lasot advertisement alo da publish pon labang ke date 1/11/2024 ani sita publish pon la lapen puthot dak publish pon alam the banalitum la screen along thek pon long exam teachers vacancies to si apus labang ke ong ok kali hini ando dak post labang ke nalitum technology subject maths lapen science afan lote dak pangrompet pen bahini aparmando apen qualification labang ke BSc kalte DLED mate B8 ke pass mata ki untang atum nang po lapen jong nalitum jong si ka apply don engineering hang pulte nalitum dak tok pora tenglo interested candidate may post submit their detailed resume with copy of certificate of passport size photo to avoid WhatsApp number or in person before 10 November 2024. Sejong sinalitum jogdun igji mate claim dun igji jong sinalitum kamat hadun pulte dag mobile number do hala dag sinalitum WhatsApp long stame send na pola nalitum details an documents an kali pulte nalitum direct dampen stame hadak stame nalitum fondam ikmi ta the principal hin pen pachni ponlo jian English school a principal hin pen stame lapen WhatsApp number labang kenani tum dak thek pon long ekpo 700245 1538 lasa number long sin nalitum documents anta nalitum send ang po jong sinalitum claim dun example te lapon lapen apus labang ke dak hinivet maths lapen science subject afan maths lang stame isi lapen science lang stame isi ando kachar yang ding BSc with DLED ki untana po mate ke tog non tana po lapen BH stame ala complete lang po puta ladak tok po no asining hang abang fu abang fitum nalitum jong si jogdon exi lapen claim don jining hang puta nalitum present pen jogdon igon lapen videos tame nalitum share pon ikta Karbi Anglong ras tame palang ikna lapen pachini ikna lapen asan update kelong versi apana so YouTube channel labang ke nalitum subscribe igo tang de pini update labang kela anleng ton pon ina dume thakme kadu kabe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra do anapans tame nilhin pen kardom to change your